Ye ko kwidiki iyobwol. Ye ko kwidiki iyobwol. Acholi. Waberu ka kore karmo karangej. Mafut ye me 2021 furu tumatuma. Machalo kakachuli. Wangaru koko. Nika uno wange. Uno ngadi ki ngadi pe wachwalo i parliament. Ka uno wange. No ngadi ki ngadi pe wa yero won koma beach. Ka uno wange. No ngadi ben pe wa yer machalo kansila. Ka uno wange. Uno pe wa eduoko ngadi ki ngadi office. Meno koko ma wan wangaru lumugu. Oweri karma ana peke Uganda. Keluak koko ma chulitika koko. Ana chako dul ma kiluoni KDP. Kaka Det Loyal Party. Ikarma wan wabi yabo WhatsApp group me KDP. Kachoka ngupong forum pa KDP. Dano marida rida ni umirige dony. Wajologi. Wajolo dano weng. Loeng nyone uchake magwa i KDP. Jo wamadon i politics. Chalo donga utogi gubinu. Wamini ki leadership i KDP. Machalo won pa KDP. Boss abroad and home. Jo wamukene mauno gitie ki UK magidugi Uganda. Go wajani gen bene kita chalo gi paju. Gimiero bero part of KDP. Pien gino ni agenda nenem chalo miero bero agenda pakara. Amira wachini jowa magibiru Ulaya, America, Canada, Australia, England, kika biru mapol, muru mupudlobo mapari. Gulego ni ke wek gen gibet bene dul kom KDP. Wakilo Ulaya kuno. Piano no gunero ni agenda eni tie agenda pakaka mero chopajo. Karika bedi jem mapol lubiti medonki ngeye. Ikit me politics. Jo ma wigi numu. Gitamo ni dano matwero beru penka yabu forum me KDP. Nem chalo no kuya ngoma eneti atimone. Politically, umiru waberu ki approach and tactics. Mawa romo teach kwede. Wegi a certain agenda uworo cheranyim. Abino botu kumbiri chawa ni kakana. Ka uno anagakoko ma peke Uganda. Uno ngo ma wan wa mirni ki team ki KDP. No team no biloywa. Wek wiupo ni karma wan wa chako KDP. Uno wan miriwa unyo agenda wa lumugu wan machala chuli. Gin mo weko wunu supporting KDP atika. Uno tian loke ni wan uno wakati kitam ni lutela wa egini podle umirwa lok giro weng. Lutela wa egini tutwale lutela wa me the 11th parliament. Yeyu wa kimirwa uno tie lumugu ni umirke lok pod lutela ni okano twere no wamiro loko 80% of lutela ma currently gitie office. Miri wa machalu KDP agenda wano wajoni wek wan waruju luba chuli wek luba chulu cheri yomate miro no wariemu po lutela mano wayero gi 2021 woeng ki parliament.
mukene matie at a local level, a council, a district, no beno wa yini miro mukene be umir ke riem giro kam 2026 li enoni ene ye gin ma goro wa ka chel ma pat ke eno bere gino goro wa i KDP ono beru lok kom ngom pa chuli do megana kilo megana mautika winya mautika nena ana merni a waj boto ni the original idea of KDP melokotela i actually ki gwoko ngom i actually ni the original idea futie on wano loko style keken bien ka ono pewa lok style ono the idea pa KDP ni tela me i actually tela maraj ki lokeni ono pewa bi loke pian wan jomo ken watika mabo kidong jomo kene lutele makit giraje mukene no gitika taking advantage of perewa gang udo mabo pe goit wolba kadong wajwiro do dugu chek madong kom wati gang arangeni tela loke pero unyuto ot pamiana chuli eni lutele wani gina yukeli komwa and that's why mirwa lock most of them an paluon nying patimo ana wajo mere ni generally tela iya chuli mira loka tela ruom mamalo wan potwero lokone ba wan machale chuli tela ruom mamalo wan potwero kwari wa temo lokone ungayo giyo jomo biuno ke kogo temo lokone ungayo giyo wan wadonyo ungayo wao wan wamiro loko dong tela me pajo kany tela me pajo kany amira wach kama leng botu amira wach kama leng botu nito otamina chuli peu leng koro ne wisalim sale to ot pamina chuli peu leng koro ne wi Museveni to ot pamina chuli peu leng koro ne wi NRM peu leng koro ne wisalim sale ki Museveni gi peu leng koro meto otamina chuli i wi ngato moma akichien goyo guok kineno ki bod la pajo kineno ki bod lu pajo lanyo guok goyo guok chilu guok kineno ki bod lu pajo achulu dogo guok petian lokeni lutela ma wana ye wayer gi waker gi office gitika teach maraj ki office ma waker gi iye wan wangeni in the past yam Mafut Museveni donya ke donya lodge I take over 1986 enoni wangeni koko wa weo no ti wi Museveni li enoni wangeni koko wa weo no ti wi Salim Salegi kilo diromon mukene koko wa weng machale chuli koko wa weng machale kumalema Uganda onotie I wi NRM entro koko li enoni oberu koko me by then yamma fut jone donya ni wan wa kok lu muri kom jone ento koko pa chuli madung koko malong koko me mayo ngom mau chake 2005 26 27 up to date koko li enoni dong to ote to ot pamiana chuli malutina chuli yo kili koma chuli ngat mangeyo politics petwero ngona ni kwanye kai ming mighty dance in politics goyo guok kenero ki bod lupaju to ot pamina chuli currently munu to ot ma lutina chuli yo kelo borra chuli wele ma kombe dongitie o ke ngome ya chuli ni ludira chuli magitie office gene yo kelo wele enoni munu to ot pamina chuli
wele ma komir dungu gamo ngomo ya chuli ni peke duoka wone kum boss mi team peke duoka wone kum any other person ento umirungeni wele magubino komir gu gamo ngomo ya chuli ni meno wele maludiru wa mageti office gena yo kelugi gucha ko kelu jone mono tin do kogo ta or pamiana chuli a chuli magiti lodge a chuli magiti tela gena yeti responsible. And that's why wamero reto majority of them oberergyo. So peulen kogolokum ngomu peulen wi Museveni kogolokum ngomu peulen wi Salim Saleh o len kogo pebe no len o watch kama len I wilutina chuli magene yamgu kelu wele ni ngomti gangwa kono no waro yero gini ku cherka representing one iyo me kelo don lobo me kwan don lobo me fu don lobo me timo biashara ke moken gen ku cher I don lobo me kelo wele ka gamo ngamwa. They are so much responsible. Pitie pa wele tela mira loga ya chuli 80% of the current leaders, more especially parliamentarians, umurkeret gi weng. Petit kit kare mo dog ma wati kwede dog bene petit kit opportunity mo nyo chance mo ma wati kwede ma dog one fruit dong kwede me lokotele ya chuli ma part ki ye matika biononi dong pe man meng timo one lutina chuli ni chake from diaspora ni o wapayo kain meng timo wape wabiono ka achel ka ripochingwa me lokotela maraj matino kelu pege ya chuli kape wa lokotela li eni tela palu kuo tela pa deal cutters magucher gu cutting deals ma padi gu cutting deals ki gamente gu cutting deals ki companies ma padi gu cutting deals wa ki NGOs nantalo gu cutting deals ki jo moy ken. And to make it worse, all the deals ma jon go cutting deals ma favoring gain wadi o kilorem family ge pe go cutting deal me gwa kaka. Those are personal deals of personal interest. Watie ke kare enike ken ma waromo tich kwere mereto lunywa wuen gamente bitich ki ngato mo ke ken ma ke chwale ya. So long as ngato en logo lok pa kaka chuli logo dwana chuli gamente is ready to work with anybody ma yeni gamente bene utim ma mege kaka bene utim ma megi gamente ye ngato mo pe bolwu ni la bon en gamente don po bitiu ki acholi la bon en gamente eroni gopa. In fact lutela manyen ma mette mano wan wa ker matit mano gitie tung chingwa wana choli eroni en lutela madung gamente bitiu ke gi mabe don loyo pian la tela ma representing kaka ne kaka ma miu kui ki gamente eroni la tela ma gamente miro dok bene luak miro ento pe lutela ma chero ka representing their interest, their families, their relatives and friends. Mentimu wachuli pe watiu ki opportunity maluba mini wa an iya yom ni elections no be ngoko an mati gang dok ana ya bi golu potoro me reto lukuo enda chako ni. Alors mayam wadange kere wi president Museveni wa mira alors moni ma wa mira bor Museveni ni ene ye alors ma ko mir wa chako ke reto lukuo mako kwalo waro le magamente o chwalo ni go konyo wakwede mano gen bole wani gi chero ka lobbying chiente me konyo pajo ento chiene ne chero into their personal accounts. One watie kilutela ma watiki record gi e kare me KDP one waberu ka bolo receipts manyuru kita ngarumono gamo ke chiente ono gen puti opposition
man la wu maya dongo ni angoni boss mi go dugu gang jimo be lokero jimo be balero gen wen yam ke wajoni boss mi la poya logata a kilo evidences madua ta uri social media tin don wunu tika moko cha den ni jemi wengma ana logo tino bino to past yama wajoni lo tela mone doge kenyo pegiti opposition gubo na boya i opposition tino ubino to past tin do neno ge kameleng yama wajoni lukuo makirman tika timo jim makirman getika kwalo chene wanyuru wa receipts kita ngarmono gamo ke chene i account ne kita ingela chen ben gubino gu yene ge gamo chente ben gu cha dote ni ge gamo chene ken ge ko lu wori gi mone bero gamo chente eno nye peti akarugo ketika favoring gu cha dote ke ken ge amira white boto acholi uye kilo tela manyen gubin wajulu lutela manyen wayeru jo manyen obed majority i parliament i district council kwene wayeru jo manyen obed majority ketien lokeni lukuo madungu kwale wapi kare malach giribu dogi ko kwalo kaka jone dongu o to a point mage goro ka choke me cutting deals together against kaka at the expense of Luchan. Johnny tika gamu chente ya kaunzi wa mero lutela manyen wachwego gamente wabiru choke gamente ento no wabiru choke gamente through lutela manyen a new leadership, a brand new leadership in actually a brand new leadership in actually ene gina wati amirne ujol lutina wubekia nyira ne chake magi aki ulaya ni o wa matikin gang kan wa julu dano wa madungu neno kita development kitimo kere in the diaspora development kitimo ni i ulaya lobbying for kaka kitimo ni how do you lobby for your people lutina wa mati diaspora magitwero dugu gang kachun ubin this is the time wangbu peke weke luang lutina wa mati pajukan maurom representing community wa ubin irrespective of your political background ubin gamente ti ready meti kingato moke ken mayeni gen gamente getim operating a line gi wan machalo karawa team operating a line wa gamente jolo lutela moy ken kono nyeno nyochon wa yeru lutela manyen wa introducing again bot gamente so long as gibi konyowa dok beno mirwa mini gichiek ni yin la tela moy kana wa keru gene kumi ming timi logo dudi kom kaka we shall vote you out waram ben tuki votes of no confidence wa kwanyiro umir bin machalo chiek wan machala chuli umir wabiru ki bailo mamegwa makosoning la tela moke ken mati office ni teretimu ABCD automatically you are out do ba med bugum luwani boss me ko tim pariamo wang bu peke wekel wango abi dugu ka lok ma tegu ner matin reto lu kuo reto lu rani wano tiki records wuro weng campaign tika bino kadu pok gom si romene kadu pok diegi ke pir romene dori office peke terengeni in yam ibir katimata tai kom kara for all these 5 years my beru kere in the 11th parliament dori office pe lo ba medu gum fuda bi dugu ene lok enoni